ćemo igrati malo online headball. Hajde da počnemo. Ovo kao što vidite, imamo ovo za otvrstva, hajmo. Otvaramo i dobijamo. Stvarno. Dobar nivel. I ljudi znaš ono što sama sve jedva, ne znam što mi je. Tako da nam to se čuje tako izgubimo umjesto tako. Kada idem protiv nekog lika da ga nađemo. Vidite ovo što piše iz Hrvatske, ja tu otale nisam. Dobro, uzeo smo to. Ne. Evo ljudi, protiv nešto dobro. Ali ne da se lik nikako ljudi moji. Ljudi, kakav go na kraju. Ljudi, evo ga 3-1. 4-1. Dobro, idemo. Odigrat ćemo još jednu utakmicu, 2. Pa ćemo vidjeti šta ćemo i kako ćemo. Evo kakav ovo. Ja čovjek 100% izašao, onda je neće. Niko ne znam, 7-1. Sam ja. Dobro. Ajde neka. 9-2. 9-3. Opala. 10-3 ljudi. Vjerojatno će ovako je završit. A možda i biti za mene. Idu u kraju utakmice. Rezultatom 11 za nas. 3 za Ganjac. Evo sada nam je napokon stalo da smo. Dobro. Što je zađeno? Tako. Dobro. Hoću evo. Idemo malo offline, da kako je to. Vidite, ja sam ovo već prošao. I ovako samo morate to sve tražiti. Ovo ćemo gore staviti. Kup. Nema vidno za kup. Swan player. Ne znam što se ovdje dešava uopšte. Dobro, a sad. Sada mislim da nema još nikog.
to komplet. Ne znam koja je minuta. 30 sekunda, ispravak. Kada ono sad razduži milion hiljada. Ne vađe. O! Da, ljudi, ubrzo će biti live stream. Jo, kula! Što? Ono nije go. Napišite mi ono ovdje bio go. Napišite mi ono. Ono prije bio go. A mi ga jedno 16-4. Ali nije da sudija. Live stream će uskoro biti. I bit će, kako se zove? Da. Bit challenge. Pišite mi u komentarima ali ono bio malo prije go. Ljudi, ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, naravno šerujte i subscribeujte. Dobro ljudi, to je bilo to za ovo epizodu. Ćao.